Yeah, whatalofa is Tim Tufuga here. It's, what day is it today? Oh, 22nd of May 2023. Leo ki ei, ilo whale ngi Brisbane. Ma, okay, ngi, foi, kaimi leo ke fia kalango aku le kulanga leo le kawale yo Ukraine. Ma me you work with whale ali mai ngi. I will talk about the recent makaopo le kifia kalango aku ngi o le kulanga le o le quad meeting le nga whai o Japan I Hiroshima. Ma le kulanga o le kawale wale mai le kulanga wala makia ai o le kulanga o le vā o malo o ngui o Lucia ma sainga. I le vavae aku le G7 le meeting lenga whai I Hiroshima ka o le G7 2023 ma le quad lenga whai lako whongo I Japangi ma kua o le quad o le military alliance le o le vā o Japangi, Australia, Inkia, ma Amerika. Quad lea. O le quad plus e au fia ai Ngusila, ma Malaysia, ma Filipino, ma South Korea. O ngei ku whakasi o le au kaua o iongu o I kaua le quad. E au fia ai o se au kau e whasanga kau ia Lucia ma sainga. O ke fia kalango aku le kulanga le awhainga ai o le kulanga le ko mawhai sainga inga ia I kausi lako si o manga inga I Southeast Asia I lako I atu motu ia fau ia wa fau e lako mea kau ma mea inga ia e whai lako fingoka ma fishing waters e lua mea le piki le kaua mo le kaka o sainga I lako fauinga o afo o motu ia wa fau inga ia whaku e lako mea kau ma mea whai lako fingoka fishing waters ma military bases I islands here ka o le Spratly Islands ma le Parcel Islands maka le fingaunga I lunga o le law of the sea ma kulanga o maritime laws ma le international waters inga ia whaku ai aku moku o whaku ai o military bases ma fishing waters bases and centers for commercial fishing for the Chinese in the Parcel Islands and the Spratly Archipelago Islands. Wa ali mai ngei le fingaunga I lunga o le international waters ma le economic exclusive zones for a number of nations including o Filipino ma Vietnam ma Japangi ma South Korea ma Filipino ma whapea foi ma Indonesia ma Malaysia lawa makainga nga fingau ai a foi kaka under le FONOPS o le wingo lupu FONOPS o le freedom of navigation on and patrolling areas within the disputed territories in Southeast Asia. O le mafuanga le wale ali mai ngei le whangsangkau o quad. Le wo whailako whongo ngei inga ia a kileinga a ki ngai se kulanga inga ia whasangkau ia sainga.
ia lewa le mai ngei o Taiwan le mafuanga o le vevesi le o vaongu awa le fape Taiwan e kuko kasi lako alai ke ei sainga i lako policy le ka o le one China policy e longo inga ka e pei o Hong Kong ia o Taiwan e whaingoa o o se ke pia se keke o po se province o sainga ele whapela se sainga se type China Taipei po Taiwan ia o le whapea ia ke ua a makaisa kaua le va o Taiwan ma sainga i lunga o le po wai e kuko kasi po Taiwan o le si ku o sainga e vape ia malika e au whakasi ma Taiwan inga ia puia Taiwan i se kulanga alanga kul malo male au kaua sainga ya Taipei China Taipei anyway o leo o ke whikalango aku le kulanga le o Ukraine kai pea le kulanga lengo whape aku lengo whamakala aku o le pau Bakhmut o ngā o aku lai le au kaua Lucia nga ia Kramatorsk ma lesi ako nguu nga lakalakau lesi kaulanga o Kramatorsk lewa kaungu le whamoimoi a Lucia lewa pau fo i Bakhmut lesi fo ingo Bakhmut o le Artyomovsk ia lewa wa kaungu le whamoimoi kei pelongo whamakalaku i le Februari lengo whapea e pau le i maki ai le pau i maki ai sa pau nge whakua pau nge i me ai o lea lo ke whalea lewa lo aku le kelero le pepelo o le Pentagon i ngā ia Malika o le general le ngo ia General Ryder nga whai mai i kulanga le o le mei ka o le Hypersonic missiles o Lucia o lako mea kau le Hypersonic missiles e leise whakusa i mea kau o ia Malika e leise mea e so laka ifo i se Hypersonic missile i Lucia e makau kia lako Hypersonic missiles e lei masa missile system i Amerika e whasangkau e mawhainga nga maua se Hypersonic missile a lewa pepero mai le General Ryder mai le Pentagon fa mai nga whanga i lalo e le Patriot system lako anti-missile system le ka o le Patriot system o lea o ke loi ngei o le pepelo o le Pentagon ma le pepelo foi le malo Ukraine e le nga whaelo lau kuskusinga i le kausanga lua afe es fulfa ma whaelo video le kulanga leo o le le MH17 lenga whanga lalo e Ukraine ai whamai lako o Lucia nga whaia. I o foi le International Criminal Court, le ICC i Brussels, o le Hague, le ua whapea le ua mo lia e Lucia ma fika mai Lucia ma le intelligence officers mai Lucia whapea o la kounga o maua i la konga nga whanga i lalo le vaalele a Malaysia Airlines MH17 i ngā kausanga kasi lua o kasi wha. O le mea wā oso ai lo maso salonga. Langa sa whaia mua fo e Ukraine sa whanga la ko le vaalele Siberian Airlines i le 2001 i o Ketopa. Nga whanga fo i la ko le si vaalele a Lucia. Sa maliu ai pe lua selau maleongo kaka civili nga maliu i ngā vaalele
le va lelenga nga pa u le lua o kasi I o ke topa. Ia sa pa u inga le Black Sea, ka whangalalo Ukraine. Ko fai fo Ukraine i le MH17 i le kausanga lus fulu fa ai wo ngofola ko pelo lalangi. I le ola ko nga fai. A leo ke fai aku malou su enga malea foi wo mau kingo foi I le pepelo foi ale Pentagon male NATO le wo lo ngei mongia e pepelo au le au kauia Amerika ma Ukraine I kele mea o le mele ko faliu mai lai le hypersonic missile e o le sao le hypersonic missile e alu le sefulu Mach sefulu po le Mach sefulu ko sa Mach 10 e pe hafe luasalau kilomika le ikula o le masau o le missile le o le Patriot missile e Mach 4 ko sa nga le lima hafe kilomika I le ikula o le masau o le misaulia Amerika ele kai so le masau le misau Lucia o le kala le wa fai mai le o mai ngai fa mai ngo ele kasi le kinjo hypersonic missile nga fanga Lucia I mean Ukraine ai ongo kinjo hypersonic missiles nga kafanga lalo ele Patriot system Amerika nga ko mongi ale le General High Rider mai le Pentagon nga mai ko mongi nga pa u nga fanga lalo e la ko Patriot missile ai pepelo le si for pepelo o le kala nga la vea ele kinjo missile le Patriot missile system inga I Kiev inga Ukraine lo muanga Ukraine o Kiev nga la vea nga pomu ele kinjo le Patriot missile system onga ko pelo foi Pentagon ele le fifinge sainga nga au le fifinge inkianga ngo ya sing nga kulai mai ang ma ko foi ya nga skama I la vea ele la vea kele lo uma ko fau falei le Patriot missile al pepelo ko se fulu fika Amerika nga maliu ile pomunga mai Lucia kala ko ngafi o menga le fa aku ole kulang ole pepelo o kaka a mese kaka ia le pe o leo ma fika I o lava e ka mai mo kaka mai malo ma generals military generals ai pepelo e fali mai ingi le wa fali mai ia il kulanga ia o kaka ngai ele mafainga nga kalia isesi e pe le media the western media pe a faisa kala ile mele kupu I Bakhmut fa mai nga pa Bakhmut ai fa mai le western media ma la kala mai Ukraine ele pa Bakhmut olai ka ofi e fika a Ukraine au le pepelo o levan ka pau ngafi kala ko ngafi alaya vinga le pleskenge Zelensky ele kai nga pau Bakhmut po atia Mosk langa fa Lucio atia Mosk au fa Ukraine o le Bakhmut o le menga le fa ko o le kawangi o le kawa e fai isingu ai ya fu ai ka ia kawa au kawa le kakaunga ia Amerika Australia mangusila kupe o lafo I kawangi kolos fulu valu bilionga kupe Amerika ma me kalafo ia Ukraine e kusa inge Australia 2 bilionga kala kupe Australia wa ave ile kawangi kwa mai mau kupe ole mafu anga ngai kawa
mafua mai le Ukraine la ko fasiokia o ko kele kaka Lucia i ngā sangofo i le ngule ka o le Donbass i ngule ka Lugansk People's Republic ma le Donetsk People's Republic ngā whai lako paroka le lua o kasifa inga ia o ese moku mai ma Ukraine a wā ko kele lako mo kaka mao ia Lucia o mafuanga nga le kaua i le lua o kasifa ai loa Lucia le lua loa mangkua o kaka ia o Lucia le ngofo i le Donbass makua le kausa le ngu le ka o Ukraine fakua ku le ngu ngei i le lua kasi iva kasi kasi fakua ku le ngu le fa ingoa ya Ukraine al le kemi sa le kasi iva o ma ia kausanga mo aku lo le kasi iva kasi sa whaingoa le ngunge ya Soviet Union a Lucia au kakasanga fu maua le ngangu o mo kaka Lucia mau e kalangoa la ko fa Lucia le kalangoa fa Ukraine o kaka Ukraine e se la ko nganga e pia kalangoa se Lucia mal Ukraine ele mamlama le siles kai pe o le konga mal Samoa o Lucia kai pe o Samoa o le konga pe fa ko le kala le konga nga ile Samoa ele mamlama le Samoa fa penga uma Ukraine ma Lucia pe e la ko la le ngule ka o Crimea Kherson Donetsk ma le Lugansk mai kalangoa ko fa Ukraine I kaka ia mai la ko o le kali la ko kai pe le Samoa nga le konga o au le Samoa o ke le mamlama I lo fa konga mai au fa penga uma Lucia I le Donbass e fesilia ko le Ukraine o ko le mako ngu o le ngu le ka o Ukraine af mai kala Lucia le ai mako ngu le faingo le Donbass le faingo ya Donetsk People's Republic ma le Lugansk People's Republic ma ko kalangoa I le ngana fa Lucia le kalangoa fa Ukraine ma fuanga le kaua o menga le mamlama I kaka o kaka mai fafo NATO o le ia fua NATO le kaua lea o le kaua a Lucia ia ma Lucia ma Ukraine le kakaunga ia fua sesi le se pau le se anga o le ia fua a NATO ia le kaua ngai mafuanga le kaua ia wala nga ka ko kalangoanga le lo kalangoa ku pe uma le pau a Kramatorsk le I ku I soke ale le ku I sifonga mai Bakhmut pau lo Kramatorsk fa ku lo le maloa a Lucia ele koe mawhai e Ukraine po NATO le mawhai ku whakasi al malo Ukraine wo umma mele o ka ua le Operation Humpty Dumpty langa Humpty Dumpty o le wha molenga ku ulunga le wall e sau whai le Humpty Dumpty ai po ulo Humpty Dumpty wa ka ele wha mo le o Ukraine ya lava so to fa so fua